Sarikaga mapurong pingan, matasip ku zizai alumias, mamarikerung tu ko difong, zai haku paharikan no difong hau, ano mahasa kita kansa kananan mi tahpu tu muyus. Karaluk minanaw tu kamay, aka ngangata ko kazai no mita。各位弟兄姐妹们平安！还有一天，全台湾就要降到2级警戒。这个不是指我们可以解封咯。大家外出的时候仍然要戴口罩、勤洗手，做好人跟人之间的社交距离。Ano jeda ai pilibayan, tadi tu kita ikyo kai misuku, ka itira tu ya kamaruan iso maro. Aka ka pisa falis tu kabaroan. Maratsa kita tu sarikaka mita ong tu tapang numita ji yes Kristoan。下周开始，我们的教会暂停线上的礼拜服事，我们就恢复实体的聚会。所以请大家回到教会或是到指定的聚会场所，与所有弟兄姐妹们一同来敬拜我们的主吧。Misa tapang go lihai, mi patara tu follow 做。礼拜准备开始了，我们要静默，安静心。Nanay maripahak ko taini ay kaayaw isu tamsaw maamin. Nanay malaris pasuar ko maulahay ito pipaurip isu tamsaw tuya watah kunika tasamaan no tapang saan. Matthew, fuhatan tu sambika siwa puro iraku spat tasyo. Sambika siwa puro iraku spat tasyo.
utulon no tapang wama niam I kakarayan nanay mapahmek ko nika fangcal no ngangan iso patay niyang ko mikuanan iso kitakit Palaciang ko nafarucuan iso itini karano matia unoi kakarayanay pafring kami tuno anini ay sa kaurip niyam hepureng ko lalaw niyam matia uni pipul niyam tu pararaway tamianan kediseng kami to sakatsaaw ka sawi niyam Pauripan kami parehas nai tatihay nauhani umikuanay uci itlay uci itlay kisu misaot ameng. Sesyo, Luka福音书sakapitu zifang 40 iraku cicay tangasa 40 iraku tusa tusir. Luka sakapitu zifang 40 iraku cicay Tagasa 40 iraku tusa tusir. Soal sacies ila ku tatusa ai cita rahai cicai pacariwai tu paisu tamrau cicai 5 suot dinari cicai 50 dinari ku nicariwai ninglah Cai paka patikul canglah tatusai saka para sawathan nuya pacariwai tamrau ku tarah nanglah anu hatirai I juai nunini tatusai ku ikakai ku nika ulah pacariwai tamrau hagia han ninglah Anini rumiah o taimuk no sa suarang aku o bisa usir no ulah o bisa usir no ulah ai de suan si o mahapinangay piludoan to sapi sa usir sesyo uya pitupuro ko kinapito sanay sapi sa usir sa chua sesyo kuya pakafana ititaanan tu kina spasot siwa puro sanay sapi sa usir kia uya ni suara ni yes itira matay fukuin show faru kusafao zifang tusa puro iraku tusa tusir batilis uya pilungos ni pitiro ji yesan tu sapi sa usir pipa kafana tu samaneng ko sapi sa usir tu sapi suru tu tangsaw nauswa ni pitiro kinapito aja saay ko saki cimaan kinapina pisuro umiruroan ni pitiro ko no idia ay ho ni pasipanaan no singsi no yudaya. Icicay rumiah ala kinacicay to lafak karahukan ato lafi'i. Cicay rumiah malen kinapito ay. Unini kinaturo miruroan no singsi no yudaya kuni amos tulal. Uya bisa usir no kawas to pararaw no kasakitakit. Uya misariariyaw kinaturo kinaspa sanay aswa. Umatira ay kuno kawas sa usir sa antangra. Tah sa kaspat to hawi. Mi tufuts o kawas to daraw no tangsaw. Uni pitiro na hawi, ano to sa kutungar no, pisuro to tangsaw, patungar hasato kinatsitsay ko pisuro. Jima hoko kakano, kakahas no faroto ako, pakasuro to tao, hakia, saan jingra. Yo sa hatira sa ko faroto ni pitiro
Mahamba tu niyah. Kuna sa ay ka hinatara tu ni yes a pihemek. Kaurira paini ci yes tu ya pitu atu mutet a mahonira ay a sa usir. Utsitsay no pi min a mi suur tu raraw no pararaway I tamyanang a tangsaw. Tahini ko pitengik ita latek pa kaharatan kita. Sa ay kafana ci yes tu pi sausia saan kita. Ufeles no pitupuro ko pitu hawi. Sepasot siwapuro. Now iro, maraawa ay ko paturasan hagia. Tikuran ita kuya luka fukuinsyo sa kapitu at sifang. Sepapuro iraku tsitsay tanga sa sepapuro iraku tusa a tusir. Paini ci yes tu sa ay kalecah a fatna ititaanan. Ano, mangaray kita a alihay ko tan. Alihayan ko pi tli tu sa patli a paichi. Ano, mangaray kiso a alihay ko kinaira do panay kansa ki kakahatan ko piparoma do sa paluma. Ta ila ko alihayay a mamaara. Kafakaan ko nini, unini a pi sausin ni yes, sa ay ko sausin no fana do paichi a zizay. Unini a fana, paka tayaran ningra I, pi sausin do ulah. Unini a ulah, zayay ka umuyus, zayay ka uharatan a zizay. Uya pahapinangay isembak do ulah. Ano sa ay ka natsitsay ko ulah no faruto ato pinangan no semak awa ay ko puts no hatira ay a ulah. Itira ay ko tsitsay a kitakit pati kuwaray I karto hakwa ay ko ulah. Namira to Taiwan. Idini I ka chipasles no Taiwan a kakarihanawan I. Mirikafay a matawa tu Taiwan. Mirarangay tu sa pasama no luma akitakit tu Taiwan. Aratek pa kainian. Namira tu salifung ko pataraw tu Taiwan. Usulinay a ulah tu Taiwan. Kuhatini ay a semak hagia. Yo, misanga ko kawas tu nini kahaw I. Mapatali ay tunu kawas ko. Fansalay akingo I kemus no kahatsay no mita. Unini ko sa kaila no ulah no orip ato fana ita a misa farutso. Kaurira papina ay ko ira ay ko sulinay a semak. Latek zayay ka papina. Na ira ko niricayan atang saw jiyesan. Sisiaw, umaan a, ngayay a semak ko sa surukan ako, tachi orip kako to, bilaksay a orip saw. Paswa sa jiyes, ano, mangaray kiso a mara masungira ay hawi. Uriri. Pa sakayan ko safong isu a makming. Ta pararaan ko pakuyus a tangsaw to paiso isu. Nga ay a ma naang ko safong isu I kakarayan. Ta katay ni hadza amituor I takwanan hadningra. So saan ko sesyo ititaanan. Yo pagkatengi ko ya kapah tunini aswa I sa isa a mararong a miriyas. Now honey, adihay ko lafong ningra. Saan a madilih I matay fukuinsyo. Siwa ko safaw at sifang. Aneng ko safaw tanga sa tusapuro ila ko tusa a tusir. Unini a kapah.
Usulinay, uno fanaay ko ningra a ulah. Kaurira, utsayay pakalahci a pataraka I orip. Ano I pisaukitan ni yes a rumial. Sa ay pisaukito hakuwa ko fana isu. Usapi litik hau I hakuwa ko mirahcian no misu. Itira tuya misausian ita a tusir anini. Tsai ko tsakah ni yes I piparafang ni simong a paini tu sausin no ulah. Ano sungaan ita a mitilit ko I saka turupuru iraku 5 tangasa turupuru iraku siwa a tusir. Umamafana kita to si simong ko paruwasay tunini a maru sa suwaren. Kansa pikisah ni simong ko nga ay maraw ita ispapuro iraku sepat tangasa spapuro iraku 6 a tusir ko pipa kapana ni yes. Ulemak ni simong barsalay tuya a kapah a tangsaw uya tanumuyus sanay a tangsaw upaputar a tsitsay ko sa paaraw a pataka jiyesan hinan han hawi usapi kirimaw at sato pateratsay a lemak ni yes. Uya kara sa patina ko ni yes a fafahian ji simunan. Unilemakan no ya fafahian hawi u karolemak no rumah no yutaya a tangsaw a parafang. Ano utaw keto, ano ukurito, ira aca ko nanum sa pisaw-saw to uning no waay no rapang. Ta sa nga ay sanay ko fa lutso a mitsumul I la luma. Utsisay no ulah no tauke a mi parafang. Uya a fafahian. Umi sariway tu tauke a mi ham-ham. Urusa ningra ko. Sapi sausaw to wa ay ni yes. Ufokus ningra ko. Sapi sit u matini ay a lemak no. Sa ay hoka chilamul a fafahian I kaayaw no fainayan. Utsisay no piulah a maro lamul no fainayan. Makming ningra ko ningra a orip a patulul I jiyesan. Ulemak no fafahian. Matia matirisay itira I ifiso a tulal. Sakalima at sefang. Tu 10 iraku 5 tangasa tu 10 iraku 7 a tusir aswa. Samatiaan unika ulah ni Kristo tu kiukay. Usaka pihak ningra tu lemak I. Pakai ni ningra I swa atau nanun ko sa pikurat tu kiukay. Ta mara makuratsay. Ta nga iyay a sa patsaka I tiren no niyah. Itira I spapuro iraku 5 a tusir. Makilatay ni yes ko sa ay pakalahci ji simong to. Sakang lu to kakawaw no pinangan. Sayay ka u na ifalutso ay ko pi ham-ham. Upi sifay ningra a paaraw to tangklaw a tsitsay. Hato u matatahay a tangklaw jingra. Hinang hangko falutso mi peretsay to ira ay a tangklaw a makming. Idini ni yes a sausir to ulah. Uni simong hawi. Sa ay ka suling ko lemak no ulah. Utsa ay katama ko ningra a pinangan. Kaurira, uya a fafahyang a nilemakan hawi. Upapa layap to karufahay a ulah atau mikumi ni yes ningra. Saka ikur to
is papuro ila kupitu a tusir. Miriyaw hazaji yes a paswa tuno ulah a. Sapi sa usir a paranaan. Tika urira. Utsayay ka alihay ko. Mahpuray a raraw a tanglaw i. Saay ka hakuwa ko ulah ningra. Sarikaka mapurong. Sa manan numiso a. Pakataya kuno tapang a yes a ulah a. Sapi sa usir hakia. Uno bituor ji Kristoan a tanglaw a ulah. Sa ay kuya pitupuro ko kinapitu a zizay. Urira a pi minto orit nuniyam a mipataka i tapang. Ta Krikan no tapang kita to sa kafana to sa kitanglaw ato tatayalan a lema a mamin. Rumasiw, isapika to sa suor to sa puro a rasiw. Isampika to sa suot to sa puro a rasiw. Tapangaw, ukara sini asa ay kiso a tapang. Mapakafada no miso kami to sa pipur. Sa ay ko pitangyes ti suwanto sa pisutur a zizay. Bisa isasay a masa sunga ay ato tao. Saka sa sunga ay to lihot no kauripan. Ato kakakafi ato tangsaw. Nanay, pakani ano tapang kita, tuni simong ko sa kafana ita. Uno tapang amata ko sa pinunan to, larima no tangsaw. Sa ay kauyanan no, larima no ko, saka pakaluwis. Usulinay ko farutso to, sa paayaw to tangsaw. Tah matumasay no ulah no tapang ko, ihakaray a tangsaw. Hariki a marachi ko
sakuan nu kawas itini ihkar. Pakai ngangad ni Yes Kristo kupituran niyam. Amen. Sari kakapingan, tanasua, sayay ka ikyo kay kurihay numita. Aka katawa pakingking kita mapurong, patutunan no kasakumi usa pakingking no namo. Nanay, uya pafali ay to sini asa ato silait kawas. Nanay, marasi ila itamyanan ko fansala asimu numiso. Papa kapana itamyanan to sapi ti Kristoan mi tena tu yadi fong tu sakaila no lihasay maurip. Tahila isaos awa ay ko turas. Amen.